Što vi zaključite iz ove 3 scene? Znači, ovaj topi mačke, ova tu izranja svoj ključ, u biti ne, vidite Nebrarum pod vodom i all is going to burn down, just like before. Prije je bila neka kuća tu pod rumu i sad je na tome izgrađena. Svaka čast, to je točno. Vještice su nekad topile, znači nabili ih i onda bi ih utopili, ili spalili, right? Ova kuća je dokaz da je bila utopljena, a ovo tu govori da je bila ispaljena i da se to vrti u krug. I sada, što to znači? To znači, tako je, ona je prošla i izvući će se opet. Znači onda koji je motiv za uništavanje sve oko sebe? Počinje sa R, ali nije regeneracija. Revenge. Revenge. Ono što morate znati, Dario Argento je pričao o tome kako on svakom svom negativcu, u svakom svom filmu, ne dava samo čisto crno-bijeli svijet, znači ti si loš, zato ubijaš. Ti si napravio sranje, zato ubijaš. Ne. Svaka od tih ubojica ima određeno opravdanje. I tako je Mother Tenebrum. Znači nju su klali, spalili, tapali, svega i svačega su njoj radili, da ona kada dođe na svoje, kolje.